Pam Uipamar Uipapau Khara update Tokjari Union Budget Awang Nongpokta Thada Basenpam Sarugani Hangale Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Arang Parliament Kumza Lisingani Kulumdoi Kungamari ki Futoki Babajeta Lebakasigi Awang Nongpok Stacingda Akanaba Miang Tambagaloinana Hanagi Budget ki Senpam Atudagi Sarugani Hangana Havle Budget Asida Yauriba Amrita Kalgi Subject is the Yaurbe Hiram Tadetki Manung da Amawariba Inclusive Development da Toydok Namyang Tamduna Development of Northeastern Region Ministry gi Budget ki Senpamasi Mamangi Budget Tagi Sarukani Hangatuna Lupa Gro Lising Manga Samri Marfurani Toy Tamle Budget ki Senpam Sound Hangalak Diba Asi Awang Nongfoki State Sing Amasung Sikkim gi Ladiba Nan Love Several Sandon full of resources ki Senpamasi Lupa Gro Lising Amagasani Yankai Gamdoi Orambada ki Lupa Gro Lisingani Samri Marfudra Mathoida Hangat Kibadagini Sandran Cabinet na ayaw Fikraba Notice Special Infrastructure Development Scheme Gi Makada Hariba Senpam Lupa Gro Lisingani Samri Marfudra Mathoi Thada Duna Infrastructure Projects in Habadi Water Supply Power Connectivity Tourism Sakwaranba Luinan Education Amasung Halki Masak Matom Sing Langkat Bada Sinagadabani Hanasupalle Atoba Lupa Gro Lisingani Sani Ki Senpam Amana Donor Ministry na Paikat Kadava Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region the Sinagadabani Prime Minister's Development Initiative for Northeast Asi Hoki Basahi ki budget lufa kro Samri Hapton Haudo Kibane Sahi Hudingi Wena Lisingani Kungani Toy Kulumdoidagi Lisingani Kungamanga Kungataruk forwards at Tagadabeski Masigi upon Bazen Pam Houses Lupa Kro Lising Taruk Saduk Kaktuna Tamgre Hanapale Panasiki Todok Pasakta Mama di Prime Minister Development Initiative in Northeast ki Makata Paikat Kadaba Project Singasi Lisingani Kungamanga Kungatarukta Pumloy Loisan Kadabani Makata Namasigi Liabilities Tamloidabani Skimasiki Makata Mafuena Paikat Kadoribasi Infrastructure Amasung Social Development Project Singni Donor Ministry ki Makata Paikat Ba Project Amam the Sangsata Thadagata Senpamasi Lupa Kro Taragani Toki Sangdani Hanasupalle Central Ministry Amasung Department Singi Budget ki Senpam Dagi Sada Taragi Sang Northeastern Region ki Damakta Thamba Adunaso Housing Triba Project Sing Habadi Capital Connectivity Road Rail Line Air Connectivity Port Telecom Petroleum and National Gas na Sing Bada Thadagadori Bane Budget Lisingani Kunga Humdoi Kunga Marigi Kak Leba Senpam Lupa Gro Lising Manga Sanipan Marfutra Nitoi Asigi Manunda Sada Humpudra ki Sang Habadi Lupa Gro 4093.25 ki Senpam Masi Capital Expenditure Gine Adugale Mauriba Senpam Atudagi Lupa Gro 1798.75 na Capital Asset Semkat Bada Grant Oina Pigadaba Revenue Expenditure Oina Thamle Budget Lisingani Kulumdoi Kunga Marida Awang Nongfoki Oina Travel Subplan ki Thamliba Senpam Masi Anadagi Sarugani Hangatuna Lupa Gro Lising Magasadruk Marfudra Yahonkre Sedulka Subplan gi Oinasu Hanadagi Saruka Mamakai Hangatuna Lupa Gro Samri Marfuda Marfunifan Thamgre Budget estimate Lisingani Kulumdoi Kungamri the Northeast Special Infrastructure Development Scheme gi Kakliba Senpamasi Lupa Gro Lisingani Samri Marfudra Mathoini Masi Revised estimate the Lupa Gro Sanifan Kakto Erambani Ana budget Asigi Matangda Nainabasina Fondoragli Makatarakva Atopa Baugda RDI activist Joy Kumar Yel Yaugre BJP Manipur Pradesh की एक सर्विसमैन सेल की कन्वीनर लाइसरम रामेश्वर की मिहार कमरी लेना थवाल पुलिस फादुना कस्टडी ले रखिवा RDI activist अमसु ओरिबा एडवोकेट वहेंगपम जॉय कुमार सही यंखैगनिथोय अपोप लेखिद्रबा बिरामो ngasi थवाल CGM द पुथोकलबा मदुंग जुडिशियल कस्टडी जेल थाजिनग्रे पावसदा हाई लाइसरम रामेश्वर मसाकी मनाकता Mamang tha January kun kamari te nokmaina kaptuna halambaki thawdokda hakthingna chenaba mioi ani mamangda Thawal police na phakraba matung mihat asiga mari leina lokhatpa case ki makha sadharakba waina wangkhai hizam laika dagi lo petitioner su oiwa RDI activist wahengbam Joy Kumar haiba mioi asi senai hana maral siduna mahakpo mamang tha January kun gani pan thawal police na phaba dagi custody da lerakibani mahak ngasi court photokani habagi paw phangpdagi laisram Rameshwar gi lekai gi miyam amade Miarasiga Mari Lena Sam Kiba Zesiga Pulaga Tawal ki quarter Homzelaki Tomjalaki Miam Korki get the lip like a Mihat Padasianaba, Wembam Joy Kumar, Bel the Tadopa Yaroi, RDI but Santan Lambi, Otokba, Joy Kumar Sibaki Zarak Pio Ramesur Kimihata, Mastermind, Oriba Joy Kumar, Zarak Pio, Hypercolaxing Lauki Kodangasi Tomte Lakiva, Adu the Saruk Yakibi Tawal, Keti Leka, Myra Vibi, Luki President
खुमंदेम सोमहोना पाउमीसिंग दा हाई लाइसरम रामेश्वर की मिहात असगी मतंग द मफंग ओइना चेनरिबा अयकपम केसुरजित की लोइनाबी अयकपम ओंगबी रोमिला न पाउसिंग द मिहात असगी मरी लेना फंगदोखिबा वफम सिंग अदु मरी लेना द युफम याउदब ngaktani मी हटपद चेनरिबा मी अमप मरा लेते हरिबासी महाक मसासु थौदोखसिद चेन्नई हाइबा दाकमनी मरमदुना महाक पोसु लेकाकना फाबिदुना लोगी पिफम थोकबा चेरागदु फागनबिनाबा अपील तौरकले नुपी अमा ड्रग कोनना फारे सोसानपुर पुलिस की नुपी पुलिस याव पुलिस टीम नुपी महिमदगी यामलब मय कब ड्रग सेलग कोन ngasi nungtil pung mari minute 10 ga mangarum taba matamda fare पुलिस लगी फंग पाउन हाई फारब नुपी अदुगी ममिंग किमनै थियम सहिनी फुगु हुमदोय मपुरोइबा सोइथियालान कवि सुसानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा गिनखो सिन बैंक दगिने मागी मयुंग थी बहुम बचतबद कनी किलोग्राम 2.935 पॉपी पंपी की मरु किलोग्राम 3.700 माई का ड्रग ब्राउन शुगर ग्राम तरीदमदी सेल ओइना लुफा लिसिंग हुमबुद्रा जदे कुंठा फंगले मागी मथक सोसानपुर पुलिस स्टेशन केस अमा लौखले हाइरे अमरोम लेगा की वार ऑन ड्रग की मरुंग चना सिक्योरिटी फोर्स ना साथरक ड्राइव दा तोंगान तोंगान मफम द पॉपी पाम्पी सिंग ngasi यान्थातुना मंगनग्रे पुलिस लगी फंगब पाउदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मोलपोम विलेज अमदी तुमनौपोपी विलेज अनि की लोनावा एगर कुनगा मंगारोम पाक चावबा लमदा थरंबा पॉपी पाम्पी सिंग कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनसीबी अमसोंग ईएम की अपुनब टीम ngasi यान्थातुना मंगनग्रे अमरोम द टेक्नोफोन डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मासी पुलिस स्टेशन कोनबा टी मॉलफाई विलेज की एसएल जागम सिंह की एकर कुंठाग तरीरोम पाक चावबा लमदा थरंबा पॉपी पाम्पी सिंह asi डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी एनएबी की अपुनब टीम ngasi यान्थातुना मंगनग्रे अतोपा मदा डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हेनजांग सिंगसांग नाफोम द थरंबा पॉपी पाम्पी सिंह टेक्नोफोन डिस्ट्रिक्ट पुलिस एनएबी सीआईडी एसबी मासी अमदी डिस्ट्रिक्ट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपुनब टीम अमना यान्थातुना मंगनग्रे हाइरे एसडी डिमांड तौरदुना मफम अनिदा ह्यूमन चेन सेमग्रे हौगिब कुमजा लिसिंग अनि कुनगनिथोगी अक्टोबर 10 दा लमदम असिगी येलो फुरुप अमा ओरिबा मितै मैतै पसेलु ट्राइब लिस्ट एसटी की लिस्ट चलहनबगी दंबक लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा सीएसओ सिंगा पुन मियाम की ओइबा पीपल कन्वेंशन अमा पांगथोंगलबा मतुंगदा ngasi फावबा लेपतना तोंगान तोंगानबा मफम सिंदा चांगथिलप खोंगसंग की सरुगा मोइना ngasi वाबगै लमखाय अमदि कक्सिंग खुनौदा ह्यूमन चेन सेमदुना खोंगजंग चांगचिनग्रे हारिबो खोंगसंग असिदा सेलु ट्राइब डिमांड कमिटी एसडीडीसीएम की लिसिंग मखादा वाबगै लमखाय अमसुंग कक्सिंग खुनौगी कैथेल फंपी इमा इबेल अमदि मैरा पाइबी लुपकया ग पुन खुसमनदुना पांगथोखिबने नकलमरोमदसु मितै पंगलसु एसटी लिस्ट चलहलु हाइन वकन मिफम चथग्रे मैतै पंगलसिंगबो सेलु ट्राइब लिस्ट चलहलु हाबो खोंगसंग की सरुगा मोइना ngasi हादार वकन मिफम चथगिबग लोइनना एमएलए सिंग द लेप्तना मेमोरेंडम पिसिंदुना ताक्सिले मैतै पंगल सेलु ट्राइब डिमांड कमिटी एमपीएसटीडीसी न सिंदुना ngasi हादादा मितै पंगल सिंगबो एसटी लिस्ट चलहलु हाइदन वकन मिफम चथगे मिफम मदुदा एमपीएसटीडीसी की वाइस प्रेसिडेंट हाजी अराफत खुलाकपम नहाय कमिटी असिना सिंदुना ममांग थागी कुनगनिथोइदा पीपल कन्वेंशन अमा पांगथोकी मदुदा लौकिबा वारेप की मतुंगिना ममांग थागी कुनगा तरेतगी डिमांड असे फंगनबा खोंगजंग चांगचिलाके एमएलए सिंग द सतुना मेमोरेंडम पिसन बगी खोंगजंग चांगचिलाकली मसिगी मनुंग चन्न ngasisu वांखै एसीगी एमएलए थांगजम अरुण कुमार थावाले एसीगी एमएलए एक्स मिनिस्टर ओ इबोबी अमदि खंगाबोक एसीगी एमएलए सूर्य कुमार द मेमोरेंडम पिसिनदुना ताक्सिनखे सही जद्रो की पुआरी लेरकलबा मितै पंगल ngasisu हिरम कयादा सोतना हिंगले मणिपुर की लाइरिबे एमएलए अमदि मिनिस्टर सिंगना मितै पंगल न सेलुल ट्राइब लिस्ट चन्नना बहोनबदा मतेंग पांगबियो अमदि असेंबली द रेजोल्यूशन लबी हाना सुमहांग हाइखे इम्फाल वेस्ट सेंट्रल की एसके इंचार्ज जितेन फारे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कैसाम थोंग द लेबा लम्मा नियम कायना अतोफा अमगी मिंग द पांसिनबग लोइनना अरानबा इंक्वायरी रिपोर्ट थागलंबगी मरांदा विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन मणिपुरना इम्फाल वेस्ट की एसके इंचार्ज समुराई लटपम जितेन शर्मा सही निफुगा मपन फारे मांगासी कोर्ट पुथोक्तना नमित मंगानी पुलिस कस्टडी रिमांड लौथग्रे विजिलेंस एंड एंटी करप्शन बीएस लौखटपा केस अमग मरी लेनना एसडीसी इम्फाल वेस्ट ना एसके इंचार्ज ओरिबा समुरा लाइपम जितेन शर्मा सही निफुगा मपन अपोपगी मेंग लाइखरब कुलचंद्र ककवा असेम लाइकाय बंगासी पीएस असिगी टीम अमना सीजीएम इम्फाल वेस्ट की कोर्ट नमित मंगानी पुलिस कस्टडी रिमांड पिबिनब प्रेयर ग लोइना पुथोरकी केस असिगी आइवोनो कोर्ट पिखलकिबा रिपोर्ट की मथुंगिना केस असिगी कंप्लेनेंट ओरिबा लुवांगथेम प्रियो कांतना थादोरकिबा वकत अमगी मथुंगिना लौखटपा म्यूटेशन केस अमग मरी लेनना डीसी इम्फाल वेस्ट इंग्लिशिंग अनि कुनगा मथोई की फेब्रुवारी 3 दा ताकिबा ऑर्डर अमना विलेज नंबर
42 Kaisamtong da leiba CS Dark number 2258 na konbat lam acre 0.09143 Park Sauba Pata number 2044 asi Luangtem Priukantagi Mahuta Kuraijam Birmani Singimingda restore tauki English ngani kungani thoigi January taraga tarit Luangtem Priukantana DC Park West petition ama file tawduna land record adu semdok pina ba appeal tauki petition adu ga mari lenana inquiry ama sathanaba English ngani kungani thoigi February home the Park West CGS ke in charge Samura Lightpump Zitian Sarmada Sinabagaloina Matangi Namin February Marida Zitiana inquiry adu ga report pikalaki Zitian pikalaki report adu mutation case number 315/SDC Impal West Siga Mari Lainana DC na Pikibo order do Losin Bagaloina Lamapugi Lamadugi Mapu Oriba Kuraizam Bermani Gimhota Complainant Oriba Luangtem Priokanda Gi Ming Ado Land Recorder Mari Lainaba Authority Kuriak Yaudana Kaidem Ningtem Galauduna Raga Zitiana Semba Aranba Fake Sit Yumpam Orga Computer Operator Sunita Devina Pansin Ki Haike Kaidem Ningtem Computer Operator Amazon Luangtem Priokanta Galautun Ragamari Lenaba Authority Order Amata Yaudana SK Insar Zitiana Lamasigi Asengba Mapu Oriba Patadar Kuraijam Birmanigi Ming Land Record System Dagi Manganki Mari Lenaba SDO SDC Kurik Yaudana Ningtem Amazon Computer Operator Ni SK Insar Zitiana Semba Aranba fax number 11099 ado NIC system da upload taugi haide case asigi verification da Samurai Latpam Ziten SK Insars SDC Impar West si Kaidemning Them Computer Operator SDC Impar West si Luangtem Priokanta sai kuntra kamanga apokpa Dhaka Laifam Nefwa company da natana SDC Impar West si gi official amasong lanai mi khara so case asida sianai ai bakhang bangamle anaso report aduna palle Kona ayoga report adu kumna taraba matungda case asiga marilena investigation agency na Zitianbo makhatana wang pong sathanaba thasigi taruk pabo namit mangani police custody remand piki case asigi aiwona acquis asiba pungni fugani pan khodingi janem serim staff medical check up tawnana basu ko dakhangan ke house ki member oramba manga officer ani laikhidabadagi awawa phongkhre Manipur Legislative Assembly ki member oramba manga amasung Assembly ki secretary oramba laikhidaba mioi anida ngasi taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki ahon suba mifam ki ahoban meta house na awawa phongdokre laikhidaba singi mafam da house na minute ani tumin leptuna awawa phongdoke Manipur Legislative Assembly ngasi mifam ahoban meta awawa phongdoki member sing adudi ani suba Manipur Territorial Assembly da Sagolbang Assembly Constituency dagi karaklaga member oram kiba marangthem Ibuhol Singh Anisuba Manipur Legislative Assembly da Wangjing Tenda is dagi mihut oina karamba ibomsa safam Tari suba Manipur Legislative Assembly da Nambol ASG MLA oramba amasung hanagi minister TS Bir Mari suba mga suba amasung nipan suba Manipur Legislative Assembly de member oramba elangba Birmani Singh Ahom suba amasuk mga suba Manipur Legislative Assembly da Kurai ASD ki mirip oramba Sandam Marihar Manipur Legislative Assembly ki Secretary oramba IS Laistram Manipur Legislative Assembly ki Secretary Technical oramba RK Singlins na Singne Ngasi Manipur Legislative Assembly da Official Reference Piratuna Minister NB na Hai Mairangthem Ibuhol Singh asi kumja lising magasampan umbuga tagi lising magasampan umbuga mapan phawa ani suba Manipur Territorial Assembly da Sagolmang Assembly Constituency ki member oina oram ki bane Magasi masak na raba communist lusing bani kumsa lising ani kungani thoigi October humda Imphal East ki top khongnang khongda leiba masagi humda aroi bi heptan ki mahak masagi sahi sama chap chana sogre Makatarakwa atopa pauda Frontier Nagaland ki mahutta Autonomous Council pining bagi ingit phongdorakle Tripura amasung Meghalaya ki loinana salifa tha astemikal pangthokna ba notification thokpada yaw Urava Nagaland Eastern Nagaland People's Organization ENPO na Nagaland manungda tonganba Frontier Nagaland amasem kadabani adun akan ba demand torpadagi union lenga ki mekedagi demand asima ki mohta ENPO da Frontier Nagaland Autonomous Council oina pining bagi ingit phongdorakle haire Bawasina haibada ENPO na taliba Frontier Nagaland ki demand asigi mari lenana organization asigi melsinga union lenga ki marakda Naminini chumna chatharkiba warisana bagi takak amaloi silakpada unit lenga ki mekedagi ENPO na taliba Frontier Nagaland ki mahota Autonomous Council oina pining bagi apamba phongdorpani haire ENPO asi Nagaland ki district taruk Mon Tuhensang
Kifire, Longleng, Noklak amasung Samatur hariba district asida laiba Naga Furup Tarit Kim Hochinba organization oribane. Loinana ENP ona ngasidagi na sahi kun ganito ironggi mamangdagi district taruk asigi ona tonganba Frontier Nagaland ama pigadabani ane demand tawduna lakibane. Loinana karigumba makoi demand asi unit laga ki maikay dagi pidrabade handak pang thokadoriba Nagaland gi assembly election da ENP ona council ba district sing da lairiba sitkunda mirep amatana mikhal sarugyaroi habagi wafam lairibane. Adumana unit laga ki maikay dagi autonomous council ona piding baki apamba phongdorpana ENP ogi khongpam andokatra habadu yengki badari. Panbaya abadi apun masit umful ay Nagaland Legislative Assembly ki Mikhal tha asigi kun gadareta pangthok laga mathang thagi anida board masing thi gadawri bane. Budget se chenjau paibagi di amritani lairabagi na hone. Ngarang pothoki ba union budget asi sunom lagi hingliba amati lairaba miyam gi yekna bane. Amrita kal gi budget ni ariba asi chenjau paiba singi di amritani adwo. Tasena lairaba singi wanadi hugi masak waraba budget ni hana CPI Manipur State Council na janing da bapang dokre. Imphal gi irabot bafanda leiba CPI Manipur State Council gi office da pang thoki ba pawgi mi pamamada party sigi assistant secretary M Joy Kumar na hai ngarang puthoki ba budget asida unemployment solve tawna ba wafam yawde narol koti kaya ama India da kangawna duna leiba problem asi solve tawge khanraba budget ne ina kunmana singkum thongkatna ba aduga lairaba singna kongkuda sangkhina pasin ba thausil gi budget ne manai ki leiba ga sigi khungang sinda makhal kya gi problem tana thalaba awaba khudong thiba nangana ba budget ne budget haibesidi tasingna leba ki leiriba economy social lepa phiba mado utham thokpani adu wari phat nangliba phiba mado lotuna thamli adu punamak pharibagum lebak miyam lairiba sing nungaribagum uhalle budget asida education ki thamliba senfam hal ki thamliba senfam MJ Narega food security amadi miyam ki wana taraba matamda piba yaba senfam sing habribani abdu uliba asidi haikru manada yomba senfam ne mai dambal orabasu hingna da lambi khuding naranai tawjau Aribun naran nathum yolaga tawjo haibaga sap manai haida Joy Kumar penda ba phongdokhe party sigi assistant secretary N Singhajit na hai ngarang puthok budget asda mihoi bagi puksak puthok liba agriculture ki damak kai thok lamba senpham dagi kari ga damak lupa kodi lising nipan chamanga hantana propose tawri bano lomi sing hena wari ba tanja asda sel hantana budgetization tawri ba asdi chara henjaro sijaro lohhidak thaktuna natomta atamaga tawdana sijaro haibaga pangka koire Laumission puthok saniba product singki matangda lepthokadaba minimum support price ki subsidy ki wafam utpana aranba prasad tawri habdu ubo fangle food subsidy ki hana lupa koti 2.8 weramba dung asidi lupa koti 1.9 khaktamak ayawre Kaifundai Reserve Forest Extension Joint Survey tasona yaning daba phangdoktana mafam kyada mai thaduna khongjang sanction gre Divisional Forest Officer DFO amasong Subdivisional Office Staff pulaga Kaifundai Reserve Forest Extension Joint Survey tawna ba tawsem Subdivisional Officer SDO na ngarang thoki ba notification ama ba tawsem area students organization tasona akan mawang da yaning da ba phongdok paga loina na tawsem gi tongan ba mafam singda tayar mai thagre pawasna hai tameng logi deputy commissioner gi pawdak makha phone da tawsem SDO walna sana ngarang Kaifundai Reserve Forest Extension ki Joint Survey ama Divisional Forest Officer DFO amasung Subdivisional Office Staff pulaga sathanaba notification thoki harba notification aduba tawsem area students organization tasona akan mamongda yaning da ba phongdoktuna ngasi tawsem ki tongan ba mafum kya da tar mai thaki bane government amiyam ki kholau tatrabadi akan ba khongjang sangsilakani ana tasodagi tasogi thokpa cherol amana haire Kaifundai Reserve Forest Extension Joint Survey tawda Ziribam Forest Department bacharuk yandana batasona government da taksile Kaifundai village asi tawsem subdivision ki manung chana leiba village amani marmasina government survey makal mahek sathabada madu mafam masigi khunmi sing village authority amadi civil organization ga watana gadabane kona sahi tara gi fadok pigre sahi tara ga mathoi khakta ngari benu bi basa amanam dona izat makan bagi maranda Odisha gi Mayurbhanj district gi special court amana sahi kun gadi thoi suraba Miyoyama sahi tara tabak sobagi phadok pigre Mayurbhanj ki special boxo court ki Jai Sumita Jenhana ngarang ketra munda kauwa miyoy adubo IPC amadi protection of children from sexual offences eki Marilena section singi makhada maral leire aike Koda mahakwa sahi tara tabak sobagi phadok pibagi madakda lufalising tara gi fansu tauge Public Prosecutor Avina Kumar tanak na phongdokba matungina victim oribi nabi masa atu lupa lakh mari compensation oina pina na basukona Mayurbhanj District Legal Services Authority da khangan ge
mahang hai ki lisingani taraga taret ki November taret munta na pikli pedopi masa adu mayum da sana tu na lagi manak nak pada laiba umang amada pura pamadong namduna izat mangan ki bade ugandan kunja asigi nupi taraga ni thoi masa sama sumna ani masu samanga umputra ni fal lai Musa Asahiya kasyaragi angak mayam amalay madudi makoy ambagi maming mahak na ningsing bangamde ugandan kunja asna mahaki nupi taraga ni thoi masa sama sumna ani amasong masu sa mga umpodra ni far jauna magi chawrawa imung adu thakpada ware amasong maga hojik punamak khire haiba phawre ahanbada masi phagi amo oramki adu ga hojik masi kudong chada basing orakre ana nongpok thangba ugandagi manung hanjinba khonggangi lamdam mama oriba buda les adisiki bugisa khunda leiba maki ingkholda masagi chahi humfugan ifan suraba nufa aduna AF dai ke aigi haksang son tarak amasung asuk chawrawa imung amagidam lam eka ani khik laiba aduna tangai fadraba chinja ka masung phirol pi bangam dabadagi ai gi nupi singi manu dagi ani de yumasi thadok tuna chatkhe ana mangna haike housing mahak thawak phangdaba miyoi amani adubo magi khunasi karigamba tourist na pamna ba mafam ama ohenkhre haina imung adu hena masing jam khalakhi badagi thingna ba hojek bar control tawriba mahaki nupi sing aduna haike Asahiya na mahaki ahan ba nupi adu makoy animag sahi taraga tarit sudringaida lising amaga sampan umputra ni toida luhangki Sininaw mari mata amasung marupsingda aikoy family heritage sauthok na ba angang mayam pok na ba nupi gaya long na ba yak na pawtak piki ana mahna haike nakala marom dana drug line na ba selpihu ya dabagdagi damag apok pa mapa hat kre drug line na ba gidamak selpihu ya de haidon apok pa mapa ganingai sangdana raba matung mapabo hat pa sena bani haiba mioi ngasi fari ana police ki mekedi ki phongdoragle thawdogasida leikiraba Suresh Kumar Sakurfur village dakini village asida leiba miosina mapa masa khanari habigi paw police ta piraklaba madong mafa madula sangchen duni yenglubada Suresh Kumar laibai da sokto na taba thengna ki maki nakong namadagi I ka hena thorak pasu uki kudakta maku manang nak hospital da pokhatuna treatment chathana ba hona ki adumanak doctor sina mahak sina pokhalagle hana phongdora ki bane amaronda thodok asida senari ba masana fa azoi ngasi fare hairi aroibeda content sing asigi markui ba paw khara asiba paw damjari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri puna mapadaga sari channel asina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloina like and share to busuka wi ko namakpo amagana thaga sari